tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze, nicyo kidutera mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze, nicyo kidutera mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze, nicyo kidutera mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Uyu munsi turiho turibazima Imana ishimwe, bagurutse gushima ku bitangaza Imana yankoreye bikomeye. Kuva iyi minsi yose nsenga, Imana yankoreye imirimo ikomeye cyane. Icyo kinteye kuvuga mpaguruke nshime, naje ndafite iyo gahunda yo kuvuga nzoshima undi munsi, ariko ngeze hano nibuka ko nahize. Imana ishimwe cyane. Shimiye Imana yankijije umutwaro nari mfite. Icyo kintu Imana yakoze ikintu gikomeye. Nagiye ndi transfere ku bitaro bikuru, ariko nyuma ku munota wa nyuma Imana ikora igitangaza ukuboko kwayo, bamaze gufata ama decision, ariko byara neza. Imana ishimwe cyane. Nongeye gushima, hari murumuna wanje warugize iminsi adafite umwana, ariko Imana yamugiriye neza, nawe yaravyaye. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bikomeye Imana yankoreye ubushize, numva ko noza nishima buri munsi. Ntabwo nza nkunda kuvuga detaye y'ibintu Imana yagiye ikora, ariko mumbabarire mbivugeho gato. Imana ishimwe cyane. Imana yankoreye umurimo ukomeye, ntobona uko novuga. Habayeho umunsi umwe umwana atora umukasi ntabizi ko yawutoye, yamaza yasimba arasimba ngo ashike amapfunda mu zuru, ngo upfunde mu zuru, twiruka dutabaye twama tusanga uri hanze. Ndikanga, ariko Imana ikora imirimo ikomeye. Nubu ni muzima, hari agakofu gatoya, ariko Imana yankoreye igitangaza gikomeye. Imana ishimwe cyane. Icyo kintu naragitekereje numva kiransize, gwaje kubesha bundi n'akazi rimwe Imana ikorera ikindi gitangaza gikomeye. Mumpera Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ni nyamaboko, kandi Imana igira ubwenge bukomeye, kandi igira igitangaza. Mfite umwana w'ukwezi n'ibindi, ndagira murabizi yaratarendeza amezi 2. Ndamuryamisha nje hanze, nyirakuru ariko asiga abandi. Undi atora ikibada, ndagira murakizi. Mama ko kibada epesere y'umwana mu kanwa ari kinini, yamagishira mu kanwa. Ngo agishira mu kanwa sinabitahura, numva gusakararira ngo mama ngo ikibada cyane. Jewe niruka ndiko ngishakira hasi. Ngo nje gusanga nsanga umwana karasaza imigeri gusa. Ngo nkore mu kanwa, kera cyagiye ndi iheruka. Ndatangara cyane. Imana impa imbaraga. Aba bavyeyi bari bavuye kundeba gutya bakigenda, nta n'iminota 30 yari hari. Imana impa imbaraga, impa n'ubushobozi, inkorera igitangaza gikomeye. Naza ngira ngo gifate kikigira imbere, nagira ngo ngifate kikigira imbere. Sinzi ukuntu naje kugira umwuka, ndagira washize umwana yarambutse, umwana w'uruhinja. Ngire gutya mbona kiratambamutse mu kanwa, nama ngifata kugira ngo ngezeyo urutoki. Urumva umwana wawe kugira ngo ugezeyo urutoki ugifate ukigarure, ni ikintu gikomeye. Ariko Imana yankoreye imirimo ikomeye. Imana ishimwe cyane. Mana urwo gushimwa ibihe byose. Mana imirimo yawe irakomeye, kuko nawe urwa agaciro gakomeye. Mana ifite imbaraga nyinshi. Uri Imana izikorera ibitangaje. Uri Imana izayiyerekana igihe cyawe iyo kigeze. Mana uri Imana izitugenderera ku manywa na nijoro. Uri Imana itugenderera mu gitondo na nimugoroba. Mana uri Imana Mana ukaturindira abantu, ukaturindira imiryango, ukarinda iyo dutandukaniye hose. Mana uburinzi bwawe burakomeye. Mana imirimo yawe sinayivuga ngo nirangize, ariko Mana akanwa kanje uko kangana ndashimye, kandi mvuze ko kuri
nkora igitangaza gikomeye. Zatanga 50,000. arakomeye Yesu niwe